وەگەرت خەیر و حورمەت ڕائیوەی عەزیز نازانم هەفتەیەک تێتن یا دو هەفتەس وارد باوەت تازەیەک بیمنەسن کە بتوانێ من لەسەرێ بچیمن و بتوانی من قولتر لەلێ هالی بین ئەویش باوەت ئیزەدیەلە یا ئزدیەلە و ناوەل جوورای جوورێک بەشێک لە کوردیە ناوگوزاری بیست ئەوەی کە من توم لێرە ئەرزی بکەم باسێکی لوژیکی فەلسەفیە و لە ئی ئاستە یا لە ئی قولاییە بتوانی من ئەنحرافەکان بناسی من وەلا ڕێبردنەکان بناسی من کە ئی مردمە چ وەلا ڕێ بریانە سەوەڵەن پەیوەنیان وەگەر شارستانیەت کوردانە یا جەهانبینی فکری فەلسەفی گوران کە من لێدێ ناوبەم چەس وەچوو وەلا ڕێ بریاوە ئەڕا من وەداخوە تکسێل مەذهبی یا ئاینی ئیسەتیەکان لەدەست نێرم منتای دو تەرجمەیە ئینگلیسی لە مەسافرەش هەلای من کە من بڕێک باسە بەرداشتیە لە سەرەتایی لەلێ وەدەست هاورد مەسن و هەدەف منیش لە ئی باسە ئەوە نییە کە بچمە قولایی باوەڕەکان ئیزەدیەکان و بتوانم قسەی بکەم کە نەتوانم لەلێ دەفا بکەم بە واسڵە ڕێواز بەحسکردن من نییە من باید ئەو قەرە لە باوەتەکە حالی بووم کە بتوانێت کەلەمەکان وەرمە قسە بکەێتن و بتوانم لە نەزەرات خۆم دەفا بکەم و یەسێکە من لە ئەو ئاستە نییە لە حاڵ حاضر بچمە ناو قولایی باوەڕ واسڵە ئەو نەریتێلیکە کە دیرن وجود دێتن دەناو ئیزەدیەکان ئەما ئەوەی کە من توام ئەرز بکەم لە سەتکی واسڵە لۆژیکی فەلسەفی بەس خەلقەت یا خۆڵقیان کائنات لە دەورانە قدیم و تشتێکە تاریخ و یادێ بوو بیشتر چوتوەڕە ناو فیلسوفە یونان و دو بەس کە تا ئیمڕۆژیش لە ناو گشتی دینەکان و ناو گشتی مەکتەبە فەلسەفیەکان تاورێک من ئاگادار بووم ئەدامە پیاکرا بەس خۆڵقیان لە دو هینە خۆی دوێنێتەوە لە دو واستا ڕوانگەوە یا لە دوو دیدگاوە قسە لە لێ کردیا دوو دیدگای فەلسەفی یەکێکە ڕوح ئەوەڵ بیوت و مادە خەڵق کرد و یەکێکە ئەوەڵ مادە وجود داشتێسن و ڕوح واسڵا لە مادە هین هاتوتە ئاراوە و واسڵا وابەستەوە مادە بوتن و یە دوو بەس فەلسەفیکە کە هەر لە ئەو ئەوەڵگەلوە هین کریاوەسن بەشەر لەسەرێ باس کردێسن کە ئی دنیایەکە لە تیژیە چ خۆڵقیاوەسە و خاطریە ئیمە بتوانی من ئەنحرافەکان بینیم وەکی ئی مەکتەب وردە واسڵا مەذهبگە لە جوور ئەرهەق و کاکەیی و ئیزەدی چو دروست کریانە و ئەنحراف واسڵا چو یانە بینەسە حامل یا وە کۆڵوەگرە ئەنحرافێ شارستانیەت کوردان یەسێکە ئیمە باید لە ئی قولایی وە دەست وە پێ بکەین ئەوەڵ کە من لە چەند بەرنامە چیمەسە سەرێ واسڵا دیدگای شارستانیەت فکری فەلسەفی گوران یا کوردان لە مورد خەڵقات یەسەکە یە دوڕ لە ئەوڵ وجود داشتێت و ئی دوڕە لە ئی دوڕە چوار عنصر ووجود تێتن و ئی چوار عنصرێکە چە بوتن لە چوار عنصر واسڵا لەوەی بەخشیتە ئەو ئاور و خۆڵوا لە تعامل و تعاون و واسڵا تەرکیب و
یاری بین لکل یاری بین ای چوار عنصر چه ای دنیا خلقیت یسه که لدر و شروع بود و چوار عنصر وجوده و ای چوار عنصری که ای کائنات و وجوده که لأول و آو خلو هین گرسیتن که بعد واصلا خزنده و بعد جنبنده و بعد و چی مثل سری که ای روایت کاملیه لبخش اول شاهنامه فردوسی است که من حول مثل و پشتیبانی لنا و کلامەکان دیمەوە کە ئەوە ڕواەتە ئەسلی خەڵقەت لە جیهانبینی فکری فەلسەفی دانایان کوردان یا دانایان گوران ئەوەست هەڵ تماشاکەیتن هینێکتر واسرا ڕواەتێکتر کە لە ئیمۆ نزیکە ڕواەت دینیە لە ئەبراهیمیە لە ئیمۆ نزیکە منزورم وەسە کە داست ئیمێ یا یەکە بەشێک لە کوردان خاون ئەو باوەڕ و دینن ئەویش یەسێکی ڕوو لە ئەوەڵوە چەکردێسن ڕوو وجود داشتێت یە روح کامل یە ذات کل واسرا وەزوانگە جورا جورا ڕای بریەتە کاریە خالق یە قدرەتمەند کل لە ئەوڵ وجود داشته و لە هیچ چشت خلق کردێسن ئی ئاڵەمەکە و بەناوە ڕواەتی کە لە یەهودیەت هاتێسن ڕواەتە خولقیان کرد لە شەش ڕۆژە دنیا ئەو خالقە لە شەش ڕۆژە دنیا خەڵق کردن و ڕۆژ هەفتم بووتە تاتیلی یا پشیو و ئی ڕواەت خولقیانە لەلایەنە مەسیحیەتەوە و ئیسلامیش و قبول کریاس و خۆیان ڕواەتی خولقیان هین نەکردنە ناوردنە سەعارە و تعریف نەکردنەوە هەر لەسەر ئەوەیە منەت و لەسەر ئەو ڕواەت ئەوەڵی ئەما ئی خاڵقە چەکێتن ئەوەڵینینێکێتن دنیای بین ئینسان واسەڵا خۆی دروستکردنە و دنیای کە دنیای فەریشتان و ئەجەنەویانەوە بۆ زوان خۆیان وە پێوشتن کە هەفت فریشتە دروستکردن و ئەڕایە بتوانین خاڵە وەستڵا ئەو مەفسەڵە وەلا ڕێبردن جیهانبینی فکری فەلسەفی داناوەری گورانە چی پێ بکەین بێستە ربط ای روایتی نپخت خلقت که وناو الحق و کاکی و علاقاتی و الحق هر یکی کن و ایسی چه دونید لمس هفرش رائزه کن بردیا سکا خو یکی لأو انحرافی لکتوانیتن مثلا زود دست نشان بکریتن حالا ایسا که لأول و چکر خوا چکر یه در چرمی یا وایت پرل در انگلیسی که هاتیسن که یه در چرمی خلقه اولا لعالم اروا چه دونیتن هرازه یکی چرمی بود صفت که صفت و اصلا اینی که ظاهره مقوله‌ای که بیروکی که ظاهره که این بحث و اصلا صفت و صورت و ماهیت و ذات و روح و یعنی بحثیلی که کلی فلسفی که لعوال و بشر و سر قالب یسن من تای یکی لأول و یه در و ای در که خاون صفت بود صفت چرمن یه خوی چنینیتن ای روایت خیلی خانه انحراف يعني پیچ وقت لواقع من نازنم کسری یه خصنه سوار باس يعني چون تازه کار مرا جگه خدمت عزیزی ارز کردم فرنچی مثل خولایل که خولاییه که چند کس لی این مورد گیره بحث کردن اصلا این بحث خلقت خلیاغسه ور شیکاری که روشمن یا یک متودیک یا نکلیاغسه یسه که یکی لو انحرافی الأولية یسه یکی که ای خود ای دره که هلو را ارز کردن لو جهان بینی فکری فلسفی دانا گورانه چه سکر خو ارا وقتی تو تیرید ای دره پیچنیت یه روایت نپخت ناسازگر چه ضرورتی بید ضرورتی چست که باریتن ای دره بپیشین هین وایسه لیره روح و ماده معلوم نیه چوه کسن خو وقتی وشی خوا یعنی او روح کله او ذات کله او قدرت کامله او
خالق اصلی چکردسن وجود داشتسن بعد چکرد ای خالق لجی اوی که جور ادیان ابراهیمی بای کائنات شروع بکتن ورا مان و خور و کیو دعا و نزنم خلاصه ایانه ساز کتن و ایانی که تعریف یعنی که قرار راحتی جیان انسان یعنی خلق کردسن و معلومه نویسا تکراری وکن یعنی آیت غیدن حدیث غیدن منتهی که ای خالق تتن مهین ولا خلقت جهان لخلقت جهان که انسان احتیاج پیدیرتن دست و پی ناکد بلکه چود یه در خلق کرد و یه خوی چکتن ای هنا ای روایت معلومه که یه روایت اصلی و اصلا هاوردنسن چکن دیرن و انحراف بنه انحراف کی چست انحرافەکەی ئەوەسە ئەلاوە بە نابودی شارستانیەت کوردان نابودی جانبینی فکری و فەلسەفیە کە بتوانێتن فریشتەوێ لە ئیسلام ڕەبجی بخێتن لەناو ئی ڕوایەتە و بتوانێتن لە ئالهەقەل و کاکەیەل سەیەل جی بکەیتەوە و لە ئی ڕوایەت ئیزەدیە چە هەفت لە شێخ نادم شيخ أوديل سوريا للبنان وبارن نادم لكور وبارن پیوان بین و بعد هفت للشيخ واصلا معادل یا هاوسنگ هفت سی نتیجه بکن و یه هدف اصلی يعني و ایک ارا باید لورا هر فريشته الاسلام هانا مركزيته واللي هر فريشته الاسلام ميكائيل واسرافيل مثلا جبريل وملاك هي خوي معلومة كي الرواية الساز كرياس وإيساز كرنيشة هاو دورس وقد أو مزخرفات إيوان وفا لإيس لست 50 سال بيشتر أمن الرواية يسكر ای هنا تماشا که ای دوریشه وقت خلقتی که هیچ تأثیری لخلقت دنیا نیت یه ملیشتین کتن واصلا لناو یکی لو ترجمه لانگلیسی آتیا انگار ناویا لناو یک لحاطی انفار ناویا که نیت بان پشت او چوتن 40,000 سال چوت نقم بود خب تماشا كيتن ليلى شكدن او لو ردكي هيش تاثيري كي لخلقات نامتي شكد متت واصلا كائنات درست كت ومان وخور يعني درست كت وكي و يكي هفت ملك واصلا خلق كتن يكي لو انا كت قرخة او باقيان او قرخة شنا ملك تاوسن خو این ملک تاوسه که هینه کردن اوی که ارز کردن زوی و نازنم ای کانات ماند او کاری که ادلات یهوه کرده یا لأوره لأدیان ابراهیمی لیره چدین و ملک تاوس کنه که دنیا خلق کرد در نتیجه لیره خوی بوده دو خالق دو طبقه واسطه یک او خالق اصلیه که خود درکت این که خلق کرده و ملک تاوس خوی خلق کرده است یکی ملک تاوس دواره شروع که خلقت يعني يوه بزن كان انحراف لنا يديونية حقيقة أولين خاتيلي أولين واصلة جملة لي خو لروش شما چکتن او هین که ملک تاوس که یم فرشته و ناو ازازیل هین کتن که ناوی چست ملک تاوس یا پیکوک انجل و انگلیسی که خو چیف آف آل رئیس باقی چکه دوشما دار دایل هین کتن که بوده شیخ حسن و ترتیب شد حالا بحث ایه که ای هینگله دیارت که گشتی هین کتن یا نه خلقه لشونی چوته چه انسان و حیوان و اوانه هین که خلق ملک داوست چکتن انسان و پرنده و اصلا وحش و یعنی گشتی هین کتن خلقه چکه نیت گیفان آباکه
لعالم رو تو لورق چرمون صفت داشتید آبا داشتید آبا که گیفان داشتوتن بزن چنی سوک ای روایت چنی سوک و سوک او روایت اصلی کردانه ولی ربن وی مزخرفات حالا هر جایت ارز کردم من نزن کسی چوت سریده ای سته شکاری رای کردن ولی تو بایتن ملکین ملك تاوس لورا آيام وحيوان وصلاة پلور يعني خلق بكتن بنيت الجيفان آباد بعد لشون شكل الوقت هینته درکه هنارده معلوم یکی هاتیت و دواره درکه 40,000 سال ناسبان پشتی اینو بعد دیلن میساسن که هین خوا خوی لدرکه درد وگرده چه وگرده ملکه کان وگرد فرشته کان خب تو بزنه ای روایت رو چنگ بیست است لعیه بگذاری چوت اوی که دوارتی تو خوا خوی چکت آیم درست که باوا آیم درست کتن که باوا آیم چه و درخواست یا و لاوکیان چه ملک تاوس خب ملک تاوس چه که دیره که خواجه دیت جبرائیل گابریل انگل گابریل که هوا بويت را بحشت وبيشتن له قتشتك بخوا فقد لا جنم مخوا لولا شاتنيتن فقد يا بنج جنما كتديني اي الرواية وقال او الرواية هاج نعمت هاولتي سيليري يقرن يعني اي بش وقت ايريك انا بتواني حال سنانا الرايب كيتن خويتا يك فقط وكو دست بيكي متواصل يعني أرز بكم لولا شكل ملك تاوس که ارا خاطریه نصر ایزدی لباو آیمو بصرا دای هوا که دای هوای دیارش هده طرف چپ باو آیم دارید خلقی کن که هر روایت سلو کلیه کن ده او جعلیات کلی چه هست ولی او اشعار حاجی نتیجه خب ليلة شكت إي ملك تاوس شوت لواقع ل ل ل خواقول خوا مثلا او ممنوع کرده او تیتن چکت ویشت آیم ویشت چه ایوا چه خون چه نخوین که ای گنم و گشت خواهیم لعیه نوتن خود تو لباقی خواهی چو احتیاجی و دیشتر نکرد پیسه لوا بخوی چو زکد واکت و واسرا احتیاج و دیشی در تو بزنه ای روایتو چنین خامون نپخته و هدفمند را ولا بدین یک رسانتر ساز کرد بعد لشوني که با آیم و اصلا ننا هوال او جانم اخوان که ممنوع است لولا اسلاهين الرواية الاسلامي لو صف كده هاتي دير يعني جانم هاتي لو رواية حاج نعمة جانم هاتي ويس اخوي تشدينيتن واكتن ووارداد الرسول لا لور يا اخوي قورا كعلاجك بيتن بعد جبرائيل هنريتن كنا روار رای درست که خروجی رای درست که دستگاه گوارش بکن و چپ کتن در چند باش تو ذکر زیکن مردم ایزدی خان یه تقریبا سرزمین و اصلا مقدس لالش و فلان یعنی و گرد او هین سرزمین یهودیت یک گرفته یه روایتی لیلی یک گن درست که مثلا ربطی گوه رو جهان بینی فکر فلسفی دانایی کردان یا گوران نیدیدن فیلسوف کردان نیدیدن عرض من اوستا که این روایت ارا شیوانه نه چون نه روح لأول و هست نه و سلام ماده لیره تیکلا یه در روحی نه یه در ماده حالا لیره چریکنی تیتن چریکنی تمل هینا که او دره چه بود ترکید
بوده چهار پلاشه اصلی و ورده پلاشه ولی دیدی جا بوده و چهار پلاشه یک دی بوده او که بود هر او روایت که دیره و این خرافه بریا ولی اشون یه پلاشکانی که هزارکان درست کنه فلان و بیمانی تماشا کیتن درست بین ذرات لدر لیلا و تدونیتن هاول نسن هین و لا ريب نسل وصل قصيتي قرب بالمان هلا عرض من ده ای هنا ده ای وصل رواية خلقيانا كدياتر era كان من كردية كان برسد دسم او تكستير كردي اذا دي برسد دسم حتما تطبيق دم كچنك لأوانه وقد مرمو فیلسوف گورانا یگرن و چنکی ولا ریبرنسن و چی ولا ریبرنسن متوانم او آنالیز بکم ولی خو مهم واسه من او تکسیره برسه دستن که بتوانیم من را حالی بین بتوانیم آنالیزیان کیم را فیر بین را یاد کردن را خو من ساقوه کردن نه یک بتوانیم من دین مذهبی یا باش یا کل شلتون وقتی ويسا كفرقان هذه بند موضوع كان وإمدوارم كبتوانا عزيزي لك حالا يعني متن يلي وزوان الرسانة كرمانجية السورانية حتى چون ای انگلیسی نویسا که لیه ترجمه عربی و ترجمه کلیاسه انگلیسی و 1919 ترجمه کرده لان کسی که درسته نواکه درسته ایسا یوسف یا ایسیا یوسف نایبو و 1919 زیادة لسه سال لیور اوش ناو ای کتاب بنیتا شیطان پرست یعنی الواقع تو چکر یزن تو فتوای قتل این مردم دهی يعني وقتش ملك طاووس ديرو ونيتك خير وتشوتن باوا آيا مدادا هوا يا دايا هيم قول ديتن كالنسل إيزاديال بتوانيتن رشد بكيتن وللور الشيطان وبدخواهي ولا الرواية أديان إبراهيمي بدنيتي شوتن هين قول ديتن شوتن باوا آيا دای هیم باوا آدم دای هیم غسلا بوده ولی لیر نیت ملک تاوس خیره در نتیجه ملک تاوس و گرد الشیطانه لانطباقه نا عمل کرده کن لانطباق قرار ناره خویا نون یک کارکتر یا شخصیت یا کسایتی و یسه که لئیره او شخصه ارا خاطر آجاوگیری 100% ناو ای عنوان هلوجانی هستن که هیچ این بنمای کشنه لیلا خود هری تکست جعلی خویج و یه فتوای قتل 1919 باید یه مشت مردم و شیطان پرست هين بناسنيت يعني فتوى قتل لواقع لأنه يمشت وحشية سلفي ونازنم داعشي وملاكريكاري ومدى مزهري وفلان بي يسكن يا بلان السياسي معلومة كي حلنا وعنوان وسط تايتلا كي وبقدر تابعي جزئياتك يا فتوى قتلية مش لا أولاش بعد لولاش من كان كلمان بأسف بشميش لولا إيمة دوني من يكي لا أو جمعيتي لك لياري بشدار بينز جمعيتك ونوچا سرداران قوالتاس خو إي سردار يلي قوالتاس وقت سباد ديرن ولي لو الروايات مزخرفة كرياسية مناسبة الروجي هر خوين هفت نفركه که دون هفت صحابه محمد و علی در نتیجه یه ای جور الان من یه ویدیو برزك دیار خوانی شروع کردنسن که لی روانگه ای حجویاتا که ترجمه آیات قرآن خوانش خریکن که من یه برنامه دی مثلا کسی ریبازی پیران که او شو یه واسطه رست یه عبارت یه رستگلی توجه من جلب کرد که وتی
قولی که قولی تاوس قولی شيخ فلانه کس قول لێرە معنی بووتە مەرەموو یا بووتە فەرمایشە و زوان کرمانجیە خۆ ئەو قولی تاوسە یاران قەوەڵتاز ئێتمە چونگوە پەنج شەش جوونوتیا لە پەنج شەش منبە ئێتمال یەک زێن چووتە ڕای یەسەکە یارانە چە بوتن قولی تاوس بوتن چونکی حاج نعمت وقتی 7 نفر لکردستان و هاتنه لحساک هاتنه سبا که این بکن در نتیجه ولی لنا خرافات و جعلیات شابراهیمیل بدنا كنسنا ترك وخاطر يچا اعتبار بنا ظهور ابراهيم شاه يعني يهوية يا ملت ويجري الدار زاننا كنسا مجموعة الخرافات بي لا لا يكتريشوا ديار که وقت سر هالدانا که پیغامگری چون مجموعه که لبین برنسن بی وجدان یل بی کرامت یل بی شرف یل وقت دسیسه الخارجی له مجموعه وجه لحسن پیام هنرنا پیام جی ایما چه بنیامینیان چه سلطانیان چه هین داودیان بعد یکی له او پیام ولا کرمانجان پیام را کرمانجان هندن که ای کرمانجیه ده چه بودن هر منطبق بود وگرد او یارانو قولی تاوسا حالا نوکه چه بود قلعه تاوس بود هرچی بودن ولی وگرد ای ملک تاوسا یک نورن ولی چن ناوی که بعد کنه ریشیابی بکریتن ناور که در باید درسته که بنیریتشون کوی حالا من فقط ارتباط كان خليكم هين كم ده خود النتيجة شاف كان بيام ران هنيرن ين كان شاف كان كرو بيت خوي هالراز نتورجش مع والرمز كبتوانا آماده كبون هالسان بن يعني أو جمعية كده خود كردكان که لیاری اتحاد پیار کردن تون سر بخوی و دست بارن و جمعیت یعنی که ولیان بین صحاب پیمان پیغام ران هنیده که لفلان رو چلسان و یه سکه ایانه رسنید و چند هینی کتر هست چند نازنا و چند کسایتی کتر هست که وگرد او منطقه خوید که زازای و کرمانجی و نازن فلانیانا ایانه رسنیتن که ایزدیکان لسده هفتم هشتم بشدار یاری کردان بینستن و پادشاهی سحاک و سلطانی سحاک و یه که ای تاریخ باید پیوند بخوید یک و یه احتیاج دارید هرچی ما رسنده او تکستیله بتوانی من و وردی و تیجبینی بچی من او نرخ چی وچه و یه که این روایت یکی روایت که هاوردون این در وی جوره و خرافه بردون اهمیت یه که چه هر او اعتقاد و شروبين لبحث اليونان الفلسفة اليونانية مادة المواد يبرك اعتقاد داشت كسن كظهور الروبيس أول ولی يبرك اعتقاد داشت كسن كدنيا ليه مادة المواد ليه مادة كمادة كانت اللي هو درس بيوت ووجودات كو يبحث كقيلة ولی خو يدر لير مادة المواد لجهان بيني فكري فلسفية گوران در چست مادل مواده که دنیا لی در تشکیل بیست و ای در چه اولی چو لعنصریه لی لخوایی دا چواری مشخصا ناو برده و ای چواره چه عنصریه تازه و وجود تاوزن و یواش واش ای دنیا لی عنصریه لی تشکیل بیست و ایسه که اعتقاد لیره که روح اول بیود نامینتن بلکه ماده بیود برای و ایرکان بتایم تطبیق بیمن وقت او بس الأديان الإبراهيمية بس الفلسفي في الفلسفة الأوروبية من اللي يبي يشتر الناش مقولة بس ولي بس كقولة چون لأي وعنوان يا جول دسبيك من فقط أرس كدم كبتواني إيرا كان عزيزية أو هي
ئەو تکسێ لە بنە اختیار من بە لە شناخت و شارەزایی خۆم لە ئی مەتنیە گورانە توانم استفاده بکەم و هینیان بکەم شیرەکە ئەو ئەسلەکانیانە دەربارم کەوانەی کە انتباق دێنن وەگەردە جیهانبینی فکری فەلسەفی کوردە یەکێ اضافه بکەم یە مەقالەش خوێندم کە گویا ئێ زیدی و خەت مسماری یا میخی لە زەمان سومریەکان بیەسن کە یەم لەو زەمانە وەختی دوینی من گیلگەمش خۆی دانایانە وە هەفت گلە دانایش دەستیاریە ناتوانانی یە معنی حەق و نازانە فڵانە یانە بێتن در نتیجە ئی معنیکی ڕاغی هەساوی یا دیدەداری لە ئەو معنیە لە ئەو واصلا چوارچوە لە بەیانمینێ معنیەکردنەوە معنی ئیزەت پەرست یەکتا پەرستن مزەخەرفە وەشون ئیە بگەلیکە خۆت اعتقاد راخاطر انطباق وقت دينجل ابراهيم راخاطر سر النورن بشي من يكتا بارس مثلا كي وقت يكتا بارسي درست لا دواليسم لا اناميسم لا فلان روشتر دنيا كي بريارة دي قرز شمشير نوتن لكن كازناتن بسلمني كي يكتا بارسي درست يا دوتا بارسي يا پنجتا بارسي يا اصلا ماده بارس ويسكه بتوايتن سازگاری بکیتن وقت دنیا دینین اسلامیه ادیان ابراهیمیه یک کار مزخرفی که رای پژوهش کرد که دینیتن کابرا دکتر فلان کس پروفسور فلان کس امانه یک تا پرست فلان بیمان حالا نقطه که بعد خیالم نشوتن خالق که ای جهان بینه تقسیم کنه اول تماشا کیتن هین دوري شاخوشين تماشاكي يافتكو وتي هات زون مرمو يافتكو مرمو تماشاكي ناوتشي وكرنا ليلا كنا زي لالش لولا لداله لولا شنروي مرمو يعني تماشاكي اي جعليات بيوانا كان تراش كنا كي اي بيوان يلي يك بارچه واصلا كردانا لنظر جغرافيا ولنظر انسانی که یعنی یه تاریخ دارن یه هویت دیرن یعنی دا بپچرمن کنن منطقی یه تالش رای مقدس بود او یفتکر یه دال هو رای مقدس بود او کشنروی رای بود و ای که لطریق یاری و همیشه ای اتحاد یک پارچگی یه بدنیه و یا جسی و وجود ها ورد نسن یا جسی میجویه یه لبین بون بکنه ورده ورده هویتی که بتوانید نازنین لرو لکسان و نازنین بختیاری و لیلای جاف و لولای زازا و لیلای کرمانج و گشت بکنه ورده هویت و ورده وقالیه که زوانه که ایران ده قوم تشکیل بیه کردیش ده قوم ویل بشکل تشکیل بیه زاره و تشکیل یسا که ای بلا باید کنی ریچکان بودن و من لیه بیشتر ناتوان لخدمت از دیر بون ولی ایره کنی بتوان او تکستیل کسی که حال اختیاری و راسی انسکاری که درست که بنت اختیاری ما که بتوانی من بچین نقولای و ولی این متنی الانگلیسیه که سه زوان تی کرده ولی هر زوانی که برداشت کن هین کتن فرق کتن گوریتن و قد زین و عالم و چونیتی حال هوای شخصه که نتو بتوانیم لأصل درباریم که قضیه چست و لکورا وقول هنا كخواديم نسأل لكورة ديجا سليمة أرزو السلامتي و روزيار خوش كرك